program okwembireba okuzika omuntu kakwiza kuzikira nabaine rukundo, not that unabara idol, nabaine rukundo ya mani kandi okwiza kuzikira chikumanyisa ngo wamuha kitinisa ki, chikumanyisa ngo wamuha abahangwa bwe, chikumanyisa ngo wamuyaho emyaka ye. Abantu mwena bakuplaninga enfu, abakuplaningira program zenfu, meetings nyingi I don't nezembaga nezenfu abantu tumukumanya kutensa mwena bakundeho noro omuntu imusyo mukono atomurufu abantu tabasitama omureba kandi obwe nate wasitamire ariyo nakikisoro kikwasitamire natense kitensa sitamire ko kariyo nagira ngo abantu omurufu tabasitama tokubasa kusitamisa abantu omurufu no bantu mwe turiyo nehinduka ito tukubasa omuruvansi abantu service providers ebintu tukabigira tarehe cyaro kitaro mbogombe byine entebe kandi entebe mukama atugire mbabazi nabagipanisha siringi bishato mu cyaro 300 korano ndagamba speech zawe nkaga umuntu yasitamire takuza complaining but tere kishani umuntu ari mu rutocha yemerire ayemerire iwo abacho umuntu no mwemereza shahina ayemerera astamaki siku ayetera kamukuku why kiza kuzishati yakora mushango tuwayisira umuntu wawe nabwo tureke kunyangaraza abantu babize kutuzikira. We should respect them. Tureze kuzoko mu rufu side za kashare umuntu asitamisa abantu bakurenga 13 n'entebe zagumaho. It is a living example. Everybody 100% abantu wana basitamira abarane tents nka 20 because it is also imono no summarizing konkana yo nyembaga umuntu mbamusibura. So abantu basitamira then baza kustama batungo businji umuntu kakweza kustama wamakacupa kamizi no gambe byo kugamba nakurikiriza nabwo cyo imwe bakurete bitenso ngo mu rufite bastama wrong nuko yankubireba iwe no birebo